Hakapor gamba arbaje no paisengi hakakat nyo terik nailor arhaja arpusan kabenta surok hadauki anala palat ke jingking wa umngon kalatua kensan bat kabalapen kendit yaki balej bawan hakate ke jaka. Kini kejing tua kalau long ke bekendit Henry Dunbok bakam syamladan kenu kejing jia ke basniubok yaki brio neki kali ki bayat bayang nakate ke benta surok. Kinong syong snong kia thu bakate kejing tua kalau penrak mensim yaki bat kinang mut bak surok kalau tua lut barok. Ketika jaka bertua kahap ak snong Dawki, West Jante Hills District, pat kinong syong snong kila kerpat ya ke Sorkar jela, ban Shim Khia Mardor ya kini ke jing tua. Ini mana mau ni? Ih, dah prom. Cuma man hapam ni. Kena hapam ni. Dekat tak. Dekat man bantu. Ni komisial tu. Tôi chỉ po non phải kha để slap này đấy. Chứ. Ada kena. Nah, wah, ini em ke kuai kah ni na bro? Itu nama. Lem tong khan. Em intern pet ini. Weh, ni chứ, ni em ke kuai kah. Lem tong khan mau. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka Khia ka nutrition ba khambha kajing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya